Murabizi yuko mu gihugu cya Uganda hari amatora arimbanije, amatora ahanganishije abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Amatora rwose yararimo na perezida wabo wari usanzwe ari perezida wabo Yoweri Kaguta Museveni. Kuri iyi nshuro rero ubungubu tuvugana akaba yamaze kwegukana intsinzi ku kigero cya 71.65%. Ubwo ngubwo akaba ari manda yiwe ya karindwi yose agiye kuba yayobora. Uri kumva yuko rero ari ibintu byiza cyane ku banya-Uganda, akaba agiye kuyobora rero mu kiringo cyangwa se mu gihe cy'imyaka 5. Ni mu gihe rero yakurikiwe n'abandi n'ubundi bari bahanganye nabo, yarahanganye nabo bagera kuri 2, ariko abo ngabo bose akaba yabaniki. Ikiriho rero muri Uganda ni iki? Ikiriho nuko Uganda igiye gukomeza kuyoborwa na Yoweri Kaguta Museveni. Ubwo ngubwo akaba akomeje manda yiwe n'ubundi nk'ibintu yarasanzwe amenyereye mu gihe cy'imyaka 5, 2026 kugeza imyaka 5 yose irangiye, ubundi hagategurwa andi matora mu gihugu cya Uganda. Benshi rero bibazaga uko bizagenda. Urabizi ko hano muri iki gihugu hari harafashwe icyemezo cyo gukurwaho kwa internet kugira ngo ibintu bize gukomeza bigenda neza, hataza kubaho akavuyo k'amatora ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bimaze iminsi bibaho muri East Africa. Urabizi yuko mu gihugu cya Kenya hamaze iminsi imyigaragambyo yavuye mu gihugu cya Kenya itayimukira mu gihugu cya Tanzania, ubwo bajyaga mu matora y'umukuru w'igihugu Bwana Samia Suluhu Hassan aza no kuba yayatsinda, ariko haba imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse imyigaragambyo yaguyemo abantu benshi cyane ndetse hakangirika n'ibikorwa byinshi cyane. Muri urwo rwego rero Uganda yafashe icyemezo iravuga ati twebwe ntabwo twakemerera urubyiruko kuba rwakigaragambya ngo rusenye imihanda ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ahubwo tugomba kuzibira icyuho icyo ari cyo cyose gishobora kubaho cyangwa se gishobora gutera yuko iyi myigaragambyo yaba. Ni muri urwo rwego rero Uganda yise ifata icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga internet. Bahise bafunga internet kugeza ako kanya rero internet irorera gukora mu gihugu cya Uganda, gusa nanone ku baturage gusa, ariko bamwe na bamwe mu bayobozi abandi bari mu nzego zigiye zitandukanye, abo ngabo bakomeje gukoresha internet nk'ibisanzwe, ariko nyine muri rusange internet yari yafunzwe mu rwego rwo gukumira icyo kintu. Rero amatora yarangiye neza uretse utubazo tumwe na tumwe bavugagamo twa technology, ariko amatora yagenze neza ndetse n'ibarurwa ryayo ryagenze neza. Gusa nuko hari hamwe hagendaga hagaragara yuko Bobi Wine ari kugenda azamuka cyane kurusha Yoweri Kaguta Museveni, gusa n'ubundi byarangiye Yoweri Kaguta Museveni yegukanye ingoma ya Uganda. Nuko rero byaje kuba byagenda hano kuri Wasam TV Show. Rero nibyo ukomeza kugenda ukurikira, icyo usabwa gusa ni cyakintu gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira ikintu cya Wasam TV Show. Ugire ibihe byiza.